Dobrodošli u kratku autopatrolu koja vas vodi najlepšim putem istočne Srbije. Đerdapski put, kako ga još zovu, celom svojom dužinom prati reku Dunav, usekajući se u litice, prolazeći kroz planine mnogobrojnim tunelima. Naša autopatrola polazi iz grada Golubac, gde je Dunav najširi u svom toku, tačnije 6,5 km širine. Kod Golubačke tvrđave reka se svela na širinu manju od 1 km, tačnije oko 700 metara širine. U zavisnosti od vremenskih uslova, moćni Dunav menja svoju boju, menja svoju ćud, svoju širinu i svoju dubinu. Da bi čovek mogao da obiđe sve lepote, potrebni su dobri putevi. Jedan od najlepših puteva kroz istočnu Srbiju je poznata Dunavska magistrala. Dunavska magistrala je jedna od značajnijih putnih pravaca u Srbiji. Proteže se duž desne strane obale Dunava nizvodno. Priroda je Dunavu, drugoj reci po dužini u Evropi, ovde u istočnoj Srbiji, dodelila da bude najšira, najuža i najdublja u svom toku. Inače, Dunav je prirodna granica 10 evropskih država i to Nemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Rumunije, Bugarske, Moldavije i Ukrajine. Istočna Srbija je vanredno lepa, divlja i neistražena, a u isto vreme krotka i pitoma. Jednom rečju, zemlja dobrih ljudi i burne prošlosti. Putujući ovom putnom deonicom, pored pažljive vožnje, pažljivo upijajte lepote krajolika kroz koje prolazite. Na Dunavskoj magistrali između grada Golupca i Donjeg Milanovca nalazi se Đerdapska klisura, jedna od najvećih i najlepših rečnih klisura u Evropi. Đerdapska klisura je nastala kada je Dunav probio svoj put kroz Karpate. Klisura je bila naseljena još u praistoriji, što nam svedoče neolitska arheološka nalazišta u njoj, na primjer Lepenski vir. Dunavska magistrala je rekonstruisana 2022. godine u celosti prvi put nakon svoje izgradnje 80. godina prošlog veka.
Ovim putem kojim idemo hodile su vojske i trgovci još iz vremena rimskih careva i imperatora. Ovo je putni pravac u kome ćete uživati u svakom pogledu. Dunavska magistrala je duga oko 120 km, a naša autopatrola je ispratila deonicu od Golupca do Donjeg Milanovca u dužini od 55,5 km. Većim delom Đerdapski put se nalazi na teritoriji nacionalnog parka Đerdap. Nadam se da ste uživali u ovom kratkom prilogu.